abusianfo eye official a no ma nyina kwa aba asema eda ho nie Abronye ede information bi abeto abonten information anu edene pa Abronye has literally exposed say Canada Japan any Prophet Isaac Owusu Bempah ekoye secret meeting bi say omode beko atia yewura doctor Alhaji Mahamadu Bawumia on the balloting of the voting papers. Now, the woman ye, asama Abronye can say, but I acquire balloting we yana, I say, Ken, ne camp for no money ageno, or sina war more or more no mood yare war. Or sina re one and abesi or most no muka fast on Becca. Nina said, on one suffer for the cash show on concept, Canada Japan, or qua, on more than I said, number one, on fan and sanka, because an insaka number one now berry. And according to what Abronye is saying, no, and I'm sama Owusu Bempah a suffer for Kaiphobia or Mwaka or money Canada Japan, a could share baby. Equaye sabio. I'm quite a secret meeting. Every year, so I'm buying near my bonnie dear Owusu Bawumia. As I can check in Japan, say a money in number one or Kwaku number one. No, Abronye to say, Omwakuma at the gem. Omuyam Ashishi won was through when himself Lusu because Asama Owusu Bempah other sofu for a kayano, Canada Japan to me and so. And Tianam Weso, I'm a one of my woman. Canada Japan ne Owusu Bempah some of musia kan ye no ehu abeto won so which means say it is possible say Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia has already won because Owusu Bempah kasa bie na no kan kire Kennedy say wo san yi number 1 ti said you we in the last 2023 na obere ti ye pa o say we 20 we number 1 to say the we number 1 2023 now it means defeat enti ball home address number 1 emma wa kwemu ye koye na ye koye balloting we so a the dem say Canada Japan ballot number no ye no ne de wonya aye number 1 enti we ama ehu bi anye esuro bi anye awreho bi abawura ken ne camp ho a omuntumi nka na mom ehye omo akomom Abronye say wohwe even Canada Japan kono oye campaign this time or say aya ahwe nanim look at his emotional expressions bibi ha papa no adentia onim say ye nyanko akon no enso no wadi nkukuo mesna wo say yenko nkotie ensem Abronye ede betu dwa nra e wo the evidence show so concerning meeting a Canada Japan ene Owusu Bempah ekoshia ye sen komode kwasei yewura Alhaji Mahamadu Bawumia asese aye reverse aye back to sender ama Canada Japan areho ekum no ha aye Ras Media GH meso say subscribe na fa won say see adoma so like video no say the be ya brebia the video to ma so be one of the first people who be to me ubenya in notification sama ba na wa join me na me no nyina ya che video na fa me den cha kese ma mia sami jasi ena me nwa Evans Jaban ye to aso na ye nko ye ni Muhammad Mukhtar me chia na kwaku boaten so me chia ye pa ye nko ne nko ti Abronye and some of the good are concerning the secret meeting midnight secret meeting na Owusu Bempah ene Canada Japan ko ye ya apa ahihye ye ba na ya to ado no no kra ne say enipa ni nye ye meeting bia be koso bia ye hu osoro akasa wie because nanu na omokoye balloting no sofu bia odwa nanu wo kroma se wa benchen sofu bia no sofu bia odwa nanum e wo kroma se wa benchen sofu bia no aka kire honorable Canada Japan say okono on be yi 3 because honorable Canada Japan okono ne spiritual father se ka kire say so yi wana m1
obelusu muntie ne ye because the campaign office one me te 24/7 Honorable Kennedy Japan campaign office on me my brother me te 24/7 and ultimately yet him fa ho on there's nothing he can do ultimately yet him fa ultimately pam me and free office wo because office wo me gusu wo ho me te 24/7 all be kono the spiritual fathers catching say so you wana obelusu said olusu 2023 de no enti sofuna odwa nanum sofuna odwa nanum se kroma wa benche sofu bia na sofu bi pa on try no wa o pe try me hwe wa benche obia na catch honorable Kennedy Japan so obeyi 3 okwe na okoyi 1 nti ehọ no bin no amaso ehọ bin na amaso enti honorable Kennedy Japan nam sisi ano onim pepe so obelusu election no se mahwa honorable Kennedy Japan ne appear so appear before delegacy mo amhwe na nim kura na motimi hu se onye happy person enkrofo bi na appear na di na wura ade no nti sa de obeka nsem ayeden asɛ ade no yenso e wo ha ye beka nsem ayi na no ukwana gentle abakwana gentle utiam ubo wa hey so baka because enya bakofo na ebe ma okroma bakofo ntimi nya bem never say o mind 38 million na obi ba sore so no ye bem ma che obia ensi da ntu obo ha hey matia ni hey mana hu say yes yenso ye memma wa ha enti na no the spiritual fathers catching say wo kono wo yi one and you lose ana wa ko yi one enti ono anim enti seba ne nkrofo obo nyina no eyazan ana nipa na so wa ben ne so catching ne say obeyi 3 ne so okoya wan ko yi 3 ehọ so apaja wa ben a efiri na konche MPP hunkom efiri na konche NDC hunkom bo modena na fa CPP lose power 1966 omo ma power da si enipa wo CPP mo so ye nipa o enti dwena omo na fa omo so bra power na omo metesi power ne bi because esese mutimi ye nyankoma de ma CPP so ba power ene na ebe hu se wa ben me dia me say Safuna or kroma so wa being on a timid political party be ba power. So no on the decided on the chinchim Ghana for fufu in adwene, on the chinchim asori in adwene, on the chinchim traditionalists, on the chinchim all the voters, more muyi president, Masrano. Say 2028 dear. And this ni MPP power ni ababida. Until all more modena. Na party atino opposition akepa CPP si enipa egu CPP mo so mo so enipa mo ye nyame ma enti oni nyame nkasa na ompa nyame ache na bin na nyame abin no onka ntire nyame se afiwe no opeso di CPP for ba power 2028 eno no o se nkom se CPP ba win 2028 ya 2029 ade chin ya Ghana fo nyina be san lai wo ne kwana no no mo deny the nation prophet na nya saade a wontimi nhye nkom se CPP beba anansa wo di PNC beba de a miawa no na Ghana fo na na koto o ma ba yi o mo president miawa no political parties ye kwaye elections ya ye de nim nyame nkrofo be bompa ya amae a eye adwuma ye bompa ye sere sei anamontu a ye tuo no accident ma ne ye beko aba sundwie mu ye bompa ye sere sei abato na ye ekọ no ebe ye asundwie na modwahwe gu nyeden emma asofofo no ye saade ne mai na mom sofofo bi ebe fa ato no ho sesei onu no na chinchim asofofo aka adwene onu no na chinchim Ghana fo omo to aba na adwene na onu abenche nsofo bia na on na yi president de mesre no se sa asofo kro no omo modena
na also oni political party bia ebesre no ye ne ya adwene oni party bia na mom omodena nhyenkom na CPP so mra bi na CPP fo nkrofo obre omomra bi na ballot na anu e course we no ye wura Bawumia aba no wafa aba no Bawumia wafa because MPP polling station 40 game na se number 30 game na se because MPP polling station executives yenim tension eba MPP primaries 2010 yes say alantramantia wini research eba ye ne kire say wa fa Asante region research ye kire say wa wini all the northern region alan na ekro ye to aba ye hu ba bia sa research ni nyina ye den e fae because tradition no MPP polling station executives no matter what because Safu bia ntimi nyina na sodam nkasa maben na mo de Bawumia ba mo besa lusu sa sofu na o kase ye de Bawumia ba ye besa lusu no sa sofu kura na ne kase Mahama ntimi medi president bio nti ye da ye je sa sofu ni di sofu o kase ye de Bawumia ba ye besa lusu no sa sofu kura na se President Mahama moja ye ni nsam na Nyankopon aboni dua se President Mahama dia akonya ne dia ontimi mabiem da bibia no obeye beye and the President Mahama ye Ghana president ya His Excellency John Dramani Mahama na Nyankopon dia bia ni obeka se nyame na akampa obesesa na obi betima asesa no enti obi Nyankopon ba obi dua se ontimi ni president biem Nyankopon atware na suo no na sofu bi wasase so ase wasesa de nyame aye ane se tumi no aye ane na nyame tumi aye kananye nokore but I don't want to believe that nyame na sofufuo binum de ye fa nyame akwanso no ye gi omudi one man churches binum wo krom ha ye gi omudi ye gi dodo na adi ye gi all the traditional churches no Presbyterian, Methodist, Roman, Anglican, Baptist Church in India keka ho nyina nsora che Apostolic Assemblies of God ye duomu nyina di nyame omosom no omu nyame a ye nyina ye ka omo ho individual churches a omo ana to o masori omu kitadom ye duomu nyina asom no ye da edi na mom ye mpesa obi ba sori se o wotomi chance ha churches ni nyina and then the man and pesa metis always had to me na masra say fabo CPP for no momra power na 2029 no ya betwa osoro so timi ma CPP ba power 2029 ya betwa osoro e ya senkom fa CPP ho na nipa gum because tre konkono mu kura no ekuo kitwa mu nipa nyamia ni di atire pa na ya da wo de da bia no wo nkom hye emfa CPP fo ho kakra anti ballot in the said 2023 obi one or we no sanity because ya da second position in Bawumia ba that one 31st January 2026 number other position bi obekwa akoto no ye enye yasem na mo messages ya wodi man krofo na wabiebie enuma no mabisa akwhye o se wo se wabiebie enuma wo se wabiebie enuma me bisa o Asin Central Polling Station Executive sa enuma no mo ye bia enye yi ana me da me kwhye me bisa no Asin Central Polling Station Executive enuma a wabie no wo mo ye bia enye yi ana because that polling station executive wo mo ni enuma ye Momo nyuma no binye na other polling station other region polling station executives omo hweso na omo fan kasem yene ewo sika no tama na NDC to votes no na MPP askafo no na omo wo fine we polling station executive wa bisa ho say MPP askafo na omo asoro omo so omo na wo na betimadi president no omo na benya sika de aye campaign no we MPP polling station we electoral area we constituency we regional bisa omo say
sa musika na sika no wo hia ye call elections na NDC anya sika o mutimi tuache incumbent government na sa sika fo na mo MPP mamwa no mi sa omo mai na said ye Kwame Owusu kaye no o se 2023 wo mu yi one nso o manya na Kwame Owusu ya America na semunu 2023 ono na ye Canada Japan campaign manager and na Kwame Owusu ba bonten abeka kire MPP polling station fo nyina say oye sorry say okoye Canada Japan campaign manager na sanka Canada Japan nyan ya kan ye dikan nka emwa MPP ni etoso mienu ka emwa oman Ghana we ye Canada Japan campaign manager wa free na chi na ne oso ko Honorable Brian Champon Kwame Owusu na oye Canada Japan campaign manager no and na ono na ye Honorable Brian Champon campaign strategies and na some o can say Canada Japan na oye ne campaign manager no e yes MPP fo anto aba nyeden amma no na MPP fo to aba ma na onye leader because ontimi ni o man anim enti na Kwame Owusu ayenim ni the whole Ghana one people mu say ono na na ye Canada Japan campaign manager no o se nipa no onye leader ontimi ni MPP anim ontimi nya kuo ni yie enti na Kwame Owusu aban a whole campaign manager o aja Honorable Canada Japan ho ko Brian Champon ho enti na no Brian ekoye ballot no Kwame Owusu num nyina akọ ho eno ye campaign strategies edema Honorable Brian Champon we free Honorable Kennedy Achi as a campaign manager as so ye campaign strategies for Honorable Brian Champon eno no kira o say enipa na omode ne ba 2023 na omu nimpefe se onye no omu nimpefe se onye na wo ye MPP ni polling station executive polling station electoral area constituency what say would Canada Japan chi obi a Canada Japan ne wo ma Honorable Sarah Adwasafo a the release ya ban ne or the release ya ban ne say oni Canada Japan chi ne oni Canada Japan chi o china enipa obe support another dua yo we issue statement another dua say propaganda nam Canada Japan camp say waba Canada Japan camp bia no Kennedy bua na onni na chi ne eni na chi ochena na onni na chi adechie enipa officer oye leader a obetima bu Ghana ama Ghana ni bia ho atono ama ono Adwasafo ama ho atono eye Dr. Mahmoud Bawumia ono de Ghana na ohwe na nipa obetima kita Ghana aye ni yie eye Dr. Mahmoud Bawumia nya Canada Japan ne wo ma enti wo a wo tenche no say na wo so ka ni Canada Japan crofo nim ni say wo moduru region we a no ma ye flyer this MP is on board no mo ti social media oh former MP we ye mo kwa region ho mo wo fan and na nwumre kwacha mbisa mo koduru region ho a flyer na mo ye oh former MP we ye on board former MP we ye on board former MP we mo koduru region ho a wo mo wo fan on board fo no mo duru ho mo wo fan aha nkrofo na mo circulate o mo flyer say on board no mo duru region ho mo wo fan ye bisamo omo wo fan until ne former wife the release ya babo until ne dadua 15th October 2025 say flyer na Canada Japan campaign team security say wadwa no mboa ogusu wo Bawumia no obedi Bawumia chi akopense Bawumia be president na Bawumia ne betima hwe Ghana apagya Ghana yie. That is Honorable Adwasafo. Sausha Kwame Owusu video na producer Fatoso
Well, I've told you I don't believe in superstition. So, in the last time we were number one, but we didn't become number one in the final analysis. So it means that 1 or 2 or 5 doesn't actually mean anything. The strategy for me is that I go back to work and make sure that we implement the right things that will get us to be the winner of the game. So I relate to you that the last time we were one, but in the end we did not win. So not that I'm praising that somebody will win or lose, but it means that this is just a process. Whether you pick number 1 or number 5 doesn't mean anything. We don't believe in superstition. We believe in hard work, and I think that nobody should be complacent depending on the number that you pick. Well, I've told you I don't believe in superstition. So in the last time we were number 1, but we didn't become number 1 in the final analysis. So it means that video number video so what kind of nonsense going on in this country? And we'll be at you. I saw it me declare, say Nipa winning. They are the problem of this country. I have told you several times, say Ghana, you see what is happening? What kind of nonsense going on in this country? And we'll be at you. I saw it me declare, say Nipa winning. They are the problem of this country. I have told you several times, say Ghana, you see, language say a problem. Or yes, or language problem. Oh, a idea I had there. Me no one person ya sema yenya. But sema kasa sofu for dear. To say obi gina ho say wa bencha asofofo nyina ye ono na asem ne nanum dwa eno asofofo na ate enti wa bencha asofofo ewo kroma na omo ye nyame dwuma nyina wo krom ha asofofo na ate na mom sa hwe asem a honorable Canada Japan kan ye ya o se asofofo na de ntokwa ebeba kroma na omo sara na omo declare we na ba we ni enso nei sofo a Bernardo se Bernard say Habana Yabato no Kennedy never win atwere buku amano eno ne de favor ne de eye na mama sofofo ahihye omo nkom a emfa ho no se yenchichi omo no no nya akwanya obegu nsore ewo krom me oka kire me ne chama wuntumi ewo ne yiri kristianim ewo moving pick say ye tia ne yesusa asofofo so no no kitatumi a ano ye national security minister kadakoro ya ba sore ko be ma Ghana ye say Rwanda o say asore be na wo China enso sika wo China but onim say China fo wo spirit omo gini di omo som when say esom ni China wo som the fact say China fo say omo na asore ni ho no wo som e wo China omo so gidie no yenso Ghana ha ye gidie dodo na nipa dodo ne di akire ni say ye ginyamedi. Now, for whatever reason, they work. And a Muslim for to can ya hone ya ka bom and ya peja nyame because uko Muslim mu ala nyame enye nyame foforo bia nyame na kristofo ka se nyame ni nie no enkramofo so se sa nyame na ye frɛ ne ala nke ya de krona eye kasa no na asesa but what ya say asofofo na de ntokwa beba anya sofo ba ko Ghana sofofo na de ntokwa beka ko ma dikra ma obi nti wonte ase enne sofo bi ye buku sa oba weni anya de so sa oba weni de wo weni ende gitum sa enti sika de obatua pa na mo voice so ye bekoso abo ama o mate yes ye de ye kon issues said the Dr. Mahmoud Bawumia kan ya metake obi na mo wa attack bia no ye be respond with facts and figures. Yeah, me do attempt to say who did the attempt who did the affairs was nega no matem. Namom ukwa campaign no say one ka say ya assembly beba headquarters here. Because headquarters here there. I like the positivity. Me nya ba na say affairs was nega. Ane Ghana jollof de fa no betum anim ni me biemu dia. Me dia ne say me baba ye programmer afia so snake ne Ghana jollof de fa no baba betum anim wo mo de fa no betum high headquarters yo wo mo nyina wo mo headquarters anyha ohia TV ha wo mo headquarters no
enti omunya de fa ne bebeto na me biem na me hwe fa no ne me study fa no wia na ma yi wa no with facts and figures. Yede ye me do attempt to send you didi man atem na say dabi. Na mo wasem bia obeka to send you say wo sending messages and a one man crop for thousands of jobs and so constituency for nya adwuma nye polling station for nya adwuma nye o jobs no constituency benefit bi no eno no meba ba kirem say wa bia adwuma ma constituency bi nye because omo ye nipa omo ye Ghana for omo bre polling station executives mo bi nye eno ye kan we ayen kan bon ye na attack o no kore ne ye den ye ka ama obi ayeren atie enti sawe ansem a wo kan ya nei watwa ho kwa asofofo so mo nsen kom mawa papa na ye pagya ye tihwe wiem a ye hu no onim se utim nye fita nto oboa wa enyanyie obi ana no wo se asofofo ye akohwifo na wu petumi nti wo kwa asofofo hoji kakra na hye nkom se me na mawe ni meeting na akoso nyina se next month mo be hye nkom akese dia makenede Japan ya tin nyina o na mo anya adwuma because ye be gina asem ba akoso se sofo bi gina kroma ka se president Mahama ontimi ni ade bi na Nyankopon aba na hye no Nyankopon abonedua and Ghana president ni dindi His Excellency John Dramani Mahama enti asofofo binom a wafrefre omo ama omo kakra to omo sa omo mekasa ma ono Nyankopon a ye pagya na nim ye pagya ye nim de kire no owiem asufre no ye kwa ahunyahiam a oba bagiye ye kwa ahutire mu a oba bagiye ye pensu anoma ono ne ma ye nsuo ye pesika to ye botoma ono ne beboa ya kire ye adwuma ye nkoye a obema ye sika Saurade no Awurade a onam ne ba kronkron a wanye bone da no kasa kire ma ne ba ne timi esa ni frafo edu yade Saurade no Saurade asem na okay Awurade a otimi gina ne ba kronkron so ama pa no kakra ocheye ama ni pa pempem na nya bidi ye Saurade asem na ye kan yo enti Saurade ni mutim Israel nyamene ni mutim se utim na nya pefe Awurade a yede dan ye to jatabuo mu na jata ntimanka no Saurade no onim se utim nu anya pefe Awurade a yede Shadrach Meshach ne Abednego go to jatananu mu na Awurade jatananu dumiye na yende Shadrach ne Meshach ne Abednego antimanhye Saurade ni nim se atofofo na wafro mu se omo nsenkom no emfiri Saurade no Awurade a Nebukadnezar ye aniamo ho sem na oma ne fifiri abemben se mima Awurade ana wo challenge me makira se me wotumi ana Nebukadnezar na o challenge Awurade onyankopon ma aboa bemben ebesi ni ti so ema ne yesa aboa Saurade ni nim se ne wo ye no emfiri no Awurade ne nim se nkrofo na omo se nkom no ewo ni dimu ade ama no emfiri ono na Awurade enti 31st January 2026 Awurade say obepa osontoma Awurade a wutimi ma yede nyame akoa yede chen boni namu ade ka wachikire ne nsakoto police station bosome se wakum nipa na police fo fro se ba bia okum akora ne to ye fabra na yede ne to police station na fa dance ye kire se wakum akora bra no na wotwe mienu wontimi mfa nkoye ne ye jai sa asofo no mane koye sanse tro na wudi agu no so no Saurade ne nim se enne ya wo kwa asori damu enu eye bibi na wo pe na mom Saurade na onim no Saurade ne nim se wo sara India na otie na wo mfa ne nyehwe India tumi na ogidie na mom nye Ghana tumi ni Awurade na oni onyamia o ma Kristosom ni Muslim som apagya o man Ghana no wo mu nyina beka bom apagya Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia 31st January 2026 ene da duai Awurade na ekasa
Emma Governor, Bank of Ghana. Awurade honhom abo awurade governor Bank of Ghana mu amana babe kase enura ya obabe kasa kase oman Ghana yesidi ni babe yeye because of the domestic gold purchase program no ombekwa so to gold no ama yesidi no ayeden ayeyie eye Bawumia ni so ade hu no eno na MPP for ye kwa akogina so ade ato aba na ade apagya yewura Dr. Mahmoud Bawumia se ne Awurade na Bawumia so ama ne the policy bia banana penso ama ne NDC aba be kase policy we ye papa dia Ghana fo ne MPP fo ye de 2 minima Dr. Mahmoud Bawumia na 2 minima be ye ono ankasa ne dia e de na obeye sa Awurade na o man no nyansa e man ne di domestic gold purchase program ne baye no sa Awurade no besana beso ne dey foforo ama ne de o man no akogina mpempenso foforo enya wa yen kofa obi manen kofa India spirit bia metra Ghana yeso sanse ye de enyamidi anti yewura Bawumia na ekọ na ukokogina ho muntie o okwa osi Bawumia ye bad candidate na Bawumia na ma elusu ye obia osi apontisia edi Bawumia ti eya akromfo eye say but wo honorable Kennedy Japan wo ya ponti na mando danko akofo ado aponti o the whole Ghana gas na Kennedy Japan na da no enam se Kennedy pese Bawumia lusunti 24th November aka 11 days maya kwa akoto aba na honorable Kennedy Japan ma ya to gas mu ama gas bu akosoro Kennedy Japan as a board chairman Ghana gas na the whole Ghana gas nyina no Kennedy na dano no ye ne Bawumia wo techima ye campaign ni ebetia ne say honorable Kennedy Japan oda gas ya no na Kennedy Japan ma to gas mu 8% as a board chairman Ghana gas because no person here Emma Bawumia ye den elusu. That is honorable Kennedy Japan for you. Ghana gas board chairman 24th November na honorable Kennedy Japan ma ya to gas mu se Ghana fon to gas ya ne board ni ya tum 8% se de ebe affect Bawumia na Ghana boafu fu no makoto aba e de atia Bawumia o heda na yes ade no because Ghana gas nyina no na Kennedy Japan e na ye board chairman nti okwa abato na wanya no o panasi MPP for nti o to gas mu a ebe ma Ghana fo boafu no mato aba atia MPP nti o maso November no wa ma to gas mu November 2024 na kwatia Bawumia o wia wa ba be ka kire ye say Bawumia ye bad candidate ye wia yo what say ni video bi o say astrotef nyina no ono na ye Ghana gas board chairman na Ghana gas fo na ye omo na ye astrotef na omo ho hinti onye producer bo video no obi aye no me na me ye chairman Ghana gas metimi ami ayamamo enso me nya dia astrotef no me na me ye chairman Ghana gas metimi ami ayamamo enso me nya dia astrotef no me na me ye chairman Ghana gas metimi ami ayamamo enso me nya dia astrotef no me na me ye chairman Ghana gas metimi ami ayamamo enso me nya dia astrotef no me na me ye chairman Ghana gas metimi ami ayamamo enso me nya dia astrotef no Monty board chairman Ghana gas no mo ye astrotef nyina enso so onye ampe before ntie no ye astrotef ana ukọ constituency bebra na omo pe bebre no na Ghana gas ye twesika over $200 million from their budget omo se Ghana nyina omo befri ase aye astrotef Kennedy Japan say omo kwa aba no manto ama no enti onye astrotef no ehun video ni ene ono nam say yemfa sobo no emmo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wato gas mu
ama Ghana fo buafu as a board chairman owie ya budget omo kwaje parliament a omo de ba ye astrotef no wa ma omo ntua ka because omo tua na so omo ye astrotef no ba hweso to Abama Bawumia nti won tua MPP polling station executives, MPP electoral area coordinators, MPP constituency executives, MPP regional executives, MPP supporters, MPP food soldiers. Tie video wi na forma ba yadamase. Nyame ya adoma edafie yebesia na yatoa so. Mama ba. Abusiamfo say ye nyina yate nsem a Abronye ede abegu abonten. We ye MPP ni we ye Ghana ni na sabi wo se wo pro bi papa manaba bedi wanim na ensem a wate ne nei entumi ema won sesa wadwene e wo nipa e wo so mra na mra medi oman ana Ghana amanyoku papa ede nkoso ani ye yo eba ya man mu na wo se wo de papa wei e na eba na etojewa na ensem Abronye adwamu agu hoyi mamfa ne se ye ensem ketua o. These are very serious and very, very, very serious allegations. In a sense, say, obi awo ye kwa koto aba. Aka just only 2 days to go. Now I then. Now I kwa koto gas. Hey, opeso nkumuni pana. Opese o party ni nusu ana. Yatin sem no. Sem na Abronye boss nyina ye nokre. Na answer na obekono tie video we so na ye mfa bibia na we tie video we koso lidia kupme se beto aba na se odu ba bia na ho de be kofom Enti some of us say ye adwuma no. Especially na me wasem bi wona me nfimi nka ne say especially se ken win primaries de kura no. Ye wadwuma bia se bi ekodi NDC fo achi ye ti MPP se ye sa reverse ni. Aye say party ne be says hey bring me back. What have you? Koso lidia kupme se beto aba na se odu ba bia na ho de be kofom Enti some of us say ye adwuma no. Especially na me wasem bi wona me nfimi nka ne say especially se ken win primaries de kura no. Ye wadwuma bia se bi ekodi NDC fo achi ye ti MPP se ye sa reverse ni. Aye say party ne be says hey bring me back. yes enti the four one kasa wati asemi bio papa yo kasa yi e Kennedy Japan kasa ma afọ panyini pa ka kire wo say obviously adwumapane o mo share da ye di MPP no se kan kura nwene na o mo anya adwuma reverse se adwuma na MPP ntime nwene e ma ne ye da enti why should we have to come and blame Dr. Bawumia for our loss se mo as MPP for mo na mo sanko ye campaign di party no underground ye koya na e bai abusia wei ene nsema achebio mebo anu a mede bre wo Abronye abedwa bia magu ho ye tie nsema a ekoso ye hu de Kennedy Japan Owusu Bempah ne asofofo binom eye ne underground na we mu bia no eye na ebetumi decide either we want this to happen to us and I say we don't want ni nyina ne say ye beto aba nyansa wom ye beto aba ye de kandifo a na adwene mu da ho na odo man no now mine no eye mfa se party ni si na koma so na eye ne personal interest ntia na me mfa kwanya we na me mfa nchi akese ma me ma me da ya na pia ai mene na wo yitari man we mu sa anso na Grace abankwa me chia wo su ye pa Ahmed Mutan me chia Sami Jesse me chia ena me Evans Jaben won so me chia wo ye pa Solomon Jackson me chia pa Godwin Amanfu me chia Abdallah Nuhu mechao ye pa Mumuni Alhassan mechao Emmanuel Ofori mechao na Ken Fahad mechao so ye pa mechacha busiamfo nyina munya abre na mobese mo bre ma ye di program we ebre mo ene ye ofie ntino you come differently with different situations enche bia I'm bringing another video ene Kennedy Japan can send the enra when you have response from a high profile maybe within some minutes I'll come back with that video. Nana Bray, which shall ye palm or quaba. It was a former man from Musia, Nayan Sensia in maybe 10 minutes time. Machao. Till we meet again. Adios.